Osikola yEsabbati. Oshilongwa dhalwa oshitimugoyi. Oshipalanyolo kotekele okahalu. Momutenya gweSabbati. Ohapu dhimbulutho yetu oya kuthwa mu Lucas 10:12 okashona 15. Opo Jesus okwati kuyo, angaleni nemwiikotokele kombinga yuuhalu weliko. Oshoka okukalamwenyo komuntu kombanda yevi itaku lelepekwa kuuwindji weliko lye. Okahalu otaka fatululwa kutya oko ehalo tali thiminikile okukala wuna uuyamba nenge iinima kaishi yoye. Okahalu oko oshinima oshinene, otaka etitha omuntu afundje, ayake nenge adhipage. Okahalu otaka hanagula nayi, shoka sha etitha Kalunga etu londodhe kombinga yako miipango ye 10. Exodus 20 okashona 17. Ino haluka kegumbo lyamukweni, ino haluka omukiintu gwamukweni, omupika gwe, ongombe nenge uusino we neliko lye alishe. Okahalu okelipo kapena einenepeko, iikalunga noluhondelo. Moshiwike shika otatu ka ilongeni iiholelwa yuuwinayi wokahalu nankene tuna okukasinda. Natuyeni muule woshilongwa shetu. Oshiwike shika otatu ka ilongeni kombinga yiinima tayi landula: Osondaha, etameko lyoondjo. Omaandaha, oshifekelwa mokamba. Etiyali, omutima gwa Judas. Etitatu, Ananias na Safira. Etine, okusinda okahalu. Osondaha, etameko lyoondjo. Olundji ohaku pulwa kutya eendjo dheyamo ngiini muuyuni. Otwaagwako kutya odheyamo okupitila mokahalu. Ngiika natutye eendjo dheetwapo molwa okahalu. Yesaya 10:14 otaka gandja euliko lini kombinga ya Lucifer. Okahalu okadhana onkandangala ngiini muye. Lucifer kakwali agwanenwa kutya okena. Nonando okwali asimanekwa shivulithe ayehe megulu, okwa kongo okukala oye awike adhapo puKalunga. Pehala lyokukonga aningithi yiishitwa ayihe yisimaneke Kalunga, okwali ala esimano alihe talizi kuyo lininge lye, oye asimanekwe. Nokwa haluka oshinge shoka he echipo omona. Omuyengeli nguno omukuluntu gwayakwawo okwa hala shoka shili sha Jesus Kristus. Paulus okwali ayeleke okahalu nashike, nomolwa shike. Paulus okahalu oko kayeleke noshikalunga. Aantu ohaya nyongamene iikalunga uuna taya galikana shimwe shi ili kashishi Kalunga. Aalongo 1:25. Okahalu otaka kala shoka ino pumbwa okukala wushina, ihe oweshi hala. Shoka weshi hala unene shivulithe Omuwa, nomutima goye oko owala gwa taalela. Kapena omalimbililo. Lucifer kali eshishi kutya omahalo ge omayini otage mufala peni. Otashi vulu okukala sha faathana natse. Oshipango shoku keelela okahalu, oshipango shoka shili osho ashike tashi popi kombinga yomadhiladhilo, otashi ku keelele kiilonga iiwinayi yehanagulo. Moshilongwa shOsondaha otwa ilongomo kutya Oshitango, oondjo muuyuni odha etwamo kokahalu. Oshitiyali, Lucifer okwali asimanekwa kiishitwa ayihe megulu, ihe natango kashali shemu gwanena. Oshititatu, okahalu okaningitha Lucifer akale ahala shoka Kalunga eshipa omona. Oshitiyali, okahalu okafaathana noshikalunga, shoka tashi kuthapo ehalo lya Kalunga monkalamwenyo yoye, nenge ehala lya Kalunga monkalamwenyo yoye. Omaandaha, oshipalanyolo, oshifekelwa mokamba. Ano konima yoomvula 40 dha-Israeli yeli mombuga, hugunina oya adha evi lyeuvaneko. Okwali oshikumitha oshinene sho Aisraeli ya taaguluka omulonga gwa Yordana yeli puukukutu. Ano shika okwali sha kumitha aakwaniilwa ayehe yomuKanana, nokwali ya tyolola okukondjitha Aisraeli. Oshikumitha shotango osha ningilwa aaKanana engumukopo lekuma lya Jeriko. Nokapwali pena ngoka eshi nkene ta sindi oshigwana sha Jeriko, na Yoshua okwali anyengwa. Ano Omuwa okwa ulikile Yoshua megalikano omphangela ayihe
yokuteyapo ekuma lya Jeriko. Atyana okwali itayela nokutya ye okwali akwatwa kokahalu kiinima mbika. Nonande moshihabele oshitya okahalu okwali shalongithwa piinima iiwinayi, ano monkatu yaatyana okwali onkundana ombwiinayi. Nonando iipango okwali ya yela, Akan okwali eshiningi opo eete ethano lya nyenga oshigwana. Unene tuu sho okwali ya sindana ku Ai, Joshua okwa kala muumbanda kutya pamwe otaye shi uvu, etaya yetu kundukidhe, etaya kuthapo edhina lyetu. Oto ilongo moshike moshilongwa shetine? Oshitsa shotango oshali oshikumitha unene sho Aisraeli ya taaguluka omulonga puukukutu. Oshitsa oshitiyali, Omwa okwa ulukile Joshua nkene ena okusinda Jeriko. Oshitsa oshititatu, Akan okwali akwatwa kokahalu. Etiyali, omutima gwa Judas. Ano ehokolo lyagumanje mombibeli, ehokolo lya Judas Iskariota, sho ali ena ehogolo lyafa wo lyaalongwa yakwawo 11 muuyuni auhe, sho akala na Jesus ethimbo ele noku ilonga ku Jesus yemwene. Otashi ka kala osheetithi kwaangoka inaa mona ompito yafa Judas yokuhupithwa, ashike Judas okwali ahogolola ekano lyaaluhe. Ngele owalesha mu Yohanesa 10:1-8 otashi popi kombinga yaashoka kwali sha ningilwa Jesus ku Maria poshituthi, ashike Judas kakwali apanda. Ano omwe okwali aganda Judas molwa okahalu ke, noshali shemweeta athike poshituthi etayi kuulwa komupristeli omukuluntu, hoka kwali kuna wo aatondi ya Jesus. Ano okwali itayela opo akengele Jesus kiimaliwa iishona, yivulikwe komagano ngoka Maria ali ape Jesus. Ano oshike naana sha ningwa ku Judas sho ali ena oompito odhindji ndhoka dha pumba yalwe. Ano omolwashike naana ena okuninga oshinima oshiwinayi shatya ngeyika. Ano Ellen White otati Judas okwali ehole Jesus noshali ehalo lye okukala naye ethimbo alihe, nokwali ahala opo uukwatya we wushendjululwe, nokwali wo ahala akale mekwatathano ewanawa na Jesus. Nonando oongawo atuhe otuna owala omukundu wetu. Nuuna tuwu gandja miikaha Yesus otau sindikwa koonkondo dha Yesus Kristus, ashike Judas ina gandja ayihe miikaha ya Yesus, noshowo uulunde wokahalu mboka kwali tau vulu okusindika medhina lya Yesus, ashike okwali asindika noshilanduli okwali oshikumithi. Etitatu, Ananias na Safira. Ano oshali enyanyu enene okukala yomoshilyo shongeleka shalandula eudhililo enene lyombepo ondjapuki. Mesiku lya Pentekoste aapostoli oyali uuvitha ohapu noonkondo, nomayovi ogendji ogali gajoina ongeleka. Oitaali sho yamana okugalikana, ehala mpoka yali taya galikanene olya kakama, oyo ayehe oyu udhitha ombepo ondjapuki, etaya tameke okupopya nuuladhi oohapu dha Kalunga. Ongundu ayihe yoitaali oyali yafa omuntu gumwe, nomadhiladhilo nomitima dhawo odhali dhimwe. Kapwali nando ogumwe ngoka ta vulu okutumbula kutya oshinima shontumba shomeliko lye oshe, ihe oya topolelathana shaashoka kwali yeshina. Uuwanawa owuthike peni sho Ananias na Safira yali yamwe yomoshilyo shongeleka petameko. Yamona nkene ongeleka shi tayi koko nokukala oombangi dhiilonga yombepo ondjapuki. Ano miilonga ontopolwa ontine okashona okatimilongo-34 sigo okatimilongo-35 otadhi ti, mongundu yawo kamwali nando ogumwe ahepa, mboka yali yena omapya nenge omagumbo oye ga landithapo, niimaliwa mbyoka yazimo oyeyi eta kaapostoli yitopolelwe oitaali, opo kehe gumwe apewe shithike pampumbwe dhe. Ano oshali momukalo nguka sha
kumisa Ananiasa na Safira noya kwatwa kehalo lyokukutha ombinga. Ano oya tokola opo ya landithepo yimwe yomomaliko gawo yo ya kwathele miigandjwa yongeleka. Ano ngele owalesha miilonga ontopolwa ontintano okuza pokavelise kotango sigo okatimulongo nayimwe, oshinipo wuwete shali shapuka unene okukutha yimwe yomiimaliwa nenge okufundja kombinga yasho, na omolwashike egelo lyawo lyali edhigu. Petameko oshali shafa Ananiasa na Safira yali lela nehalo lyashili okugandja miilonga yawo, ashike konima yethimbo oya kanitha ombepo ondjapuki sho iyethele ombepo yokahalo. Oya tameke ta yipe oombedhi omolwa omatokolo gawo, nambala oya kanitha etyapulo ewanawa lyomayambeko gombepo ondjapuki ndyoka lyali olyo lya inyengitha omitima dhawo mehalo lyokulonga iilonga iinene pehala lya Kristus. Niitya yimwe nonando yali ya tameke nomukumo, okahalo kawo keyatitha yiitule komeho no yi ipe uukwatya kaawushi wawo. Etine, uuhalo oshinima shokomutima nongaashi einomo nokwiihola mwene, poompito dhimwe ohayi pitipo inashi dhimbululwa, sho osho hayi vulu okukala iidhigu notayi pukitha. Oshili oshidhigu okusinda oondjo dhoka dha tseyika nawa ngaashi okufundja, okuhondela, okuyaka, iikalunga nokutaaguluka ompango yEsabbati, ashike mbika iinima yokombanda mbyoka tuna okudhiladhila manga inatu yi tula miilonga. Ihe okusinda omadhiladhilo gapuka gogene oshinima oshidhigu. Lesha Aakorinto yotango onopolo ontimulongo okatya okatimulongo nokatitatu. Euvaneko lini lya gandjwa mpaka, nomolwashike sha simana okuuvako muule okahalu. Omukalo guni pankondo dha Kalunga tatu vulu okusinda emakelo ndika edhigu. Lyotango, ninga etokolo wulongele ngoye wiikolelele muKalunga, eto ningi oshitopolwa shezimo lye. Mu Yoshua onopolo 24 okatya okatimulongo nokatitano otadhi ti, hogolola nena ngoka to longele, ashike ngame negumbo lyandje otandi longele Omuwa. Oshitiyali, galikana esiku kehe ngoye to kwatelemo Mateusa onopolo 6 okatya okatimulongo nokatitatu. Ino tufala mehongololo aawe tuhupitha muuwinayi, oshoka oshilongo oshoye noonkondo dhoye nesimano lyoye alushe sigo alushe. Amen. Ngele to haluka shoka wushi kutya kushina, shigalika nena. Ikolelela keuvaneko lyokuhambelela ngaashi Maakorinto yotango onopolo 10 okatya overisa 10 sigo 13. Oshititatu, lesha ombiimbeli ethimbo nethimbo, iitya yoye ndaholeka momutima gwandje, opo inandi yona kungoye. Epsalomi 119 okatya okatimulongo nokatiyimwe. Jesus okwa kwandjangele nuupyakadhi wuulunde, okwali amakelwa poompito kehe hatu makelwa. Opo akale noonkondo okusinda omamakelo, okwa kala omausiku agehe mekwatathano na Kalunga he. Jesus inathigapo evi ndika sigo atoto ondjila yoshiholelwa, nokwa uvaneke noonkondo dhokuninga tashi vulika opo kehe gumwe avule okukala nonkalamwenyo yeitaalo nevuliko. Ano okweetapo uukwatya wa Jesus Kristus. Kongeni Omuwa manga tamonika, nemumuithane manga eli popepi. Omukeena Kalunga neethepo ondjila dhe, nomukolokoshi omadhiladhilo ge. Yesaya onopolo 55 okatya okatihamo sigo okatiheyali.